se tasi fune o ta pu ta ese fu ta cristiano ia politino cristo o to ia ni perfetta ini yasu fa pe ona ia le taimi le tuspa uma feta lai mai le tua ele ko fe kala fa lu mai le ko ese ala katangi anga upu e o maltemi nei I tu tono la nación pa ia so ko foi lo lai la oficina pasta do we need prophets today no why ua uma o feta lai mai le ele se fa vai mo fa vai o mi fa ti mo fa de disi ku no me fa vai o vai na me pe night. So o le kalesia la le ia la ko apostolo ma la ko perfeka. O apostolo anga ma perfeka nga ia. Ale nga la vai e kalesia. Ia fatalo fatunene ia fiafi. Tatu ia mamalu foi. Fai ona mo mene nei foi fasalonga de Talanoa le Uso. Ma lore soifua, ma lore langia mama. Ia, e mua lama, fa fo I le vi inga I le tua. Amen. I le lofa tu noa. Fai e peo na uftia I tātou. E fai e fo I tātou toi whata sere nei vai aso. Ia, wale tu wha inga, ia, pe wha soa fo I lana fionga pa ia. Ia, na le lana upu malfus pa ia, ia. Ma lo fo soifua. Ma lo soifua la sunga. Efeso Fonoti. Ia, inga. Tamanga luenga li. Grace Recipient Community Church. Se foi pastor. Ia, o te taritonu o le ata alu lo I le mta pu le nia fiafi. Ia, au te tau mai tau o tupe nai. Te ofu le au marosi. Au marosi fo e. Fankane. Ia. Ka sempinga lo lange ngewa kap. Au karonga ia sa ia. Ia pastor. Ia, malo ia manguia di lo au bo karonga. Ia, aftai. Ia pasal ne fiafi la ka anga ia ku ia fisidi matami Ia. Ia salo la fa mafinga ne fiafi Talanoa I le Perofeta. Ia ma Apostolo. O sino wo pasta o ale se tasi fune o ta pu ta ese fu ta cristiano ia politino cristo fisili o to ia ni perfetta ini yasu fa pe ona ia le taimi le tuspa ia pe o le taimi o le tuspa ia no le kusama kuspa ia pasta kusama la fafsin I maleta malova ai ko kuspa ia ele ai le ai no way le ai se me va pera tu sa ma onga kuspa ia lo ku ia la perfecta taimi dia no personally para lua ka sanka wa ai o le ko ia ai sale fai mai ia o le ko ia ni perfecta ni yaso Asi ma fo anga para se ko la lo pasta. On me mo ele tanto ia on me tanga tol ota ua inisio o perfetta. Ia ele un perfetta e tu sai ma le o mai al tu spa ia. Ya o le simele o telele no numi ma faapea ele lotu ale tua onga o mea o lo awa o mata ina ia tangata ia so-called prophets ia le lotu ale tua ia so nei pa e toma natule ile amatanga lava pole episode tasi o le 5 pole se fulu o le Talanoa le Uso amakanga lava apasta tau sanga le amakanga kausangi ia po kua ia lo ta kakalangoa ele mata pule le sufficiency of the scripture po le lava o le tuspa ia ya ola ia kuso o le issue nga le I mata uina fule telo tangata fai mai e tali tonu I le lava po le atoanga o le tuspa ia but their practice fa ke ka ingala pe o le mea lea so skanga ka lava e hold I le position le po le tali tonunga lea ua lava kuspa ia ele ia se manatu ele talitonu ele ia o ofu ia o lo ia pe alavang perfecta o sea what's the purpose la me ko ia nga perfecta
la o iai le upu a le atua. So o le mea langa o matawina. So o le mata whai ioi lava ia al Perofeta. O langa mea le whai o le whai loa mai o le finangalo o le atua. I tangata o le atua. Like he speaks on behalf of God to the people of God. O le si mea when we speak of prophets o tātou te talanoa i le foretelling. Tell us what's going to happen in the future. I say Perofeta kalangoa mai ai history feng kuai ba o mai level feng fo amaka mai amatayo. That moment is still in the Old Testament. So if I lay Perofeta nga il keminga le ai ama si Perofeta nga ya tangi el melea o le a telene au tupe o le a e mau o loa o le a le ko se mai ia te oe me ele min Perofeta mai ingi mea whaape na ile keminga a kongo iai para context ele a inga ko nga Perofeta le o iai i aso ngei so o le si mea o matawina i aso nei tutono le lotu la ta o le suafa o le atua pe a umi nga whaonga ina se tasi po o mawa e se whaonga ina se tasi pe o avele tu langa le Perofeta po le Apostolo o it's like a promotion pe se vaenga o se it's not a ele o se mea o se whaea inga po se whainga whaalinga mana po se whainga whaalinga whauunga le ai o le whaamoe o se o whaim Perofeta ina ia i loa tangata o le atua le fina ngalo o le atua ngala le whaangau mai ei pe o le skimilin talanoa i le mele o le when ei keime e kaava pea o le launga ina le upo le atua la e Perofeta ina le upo le atua in that sense yes ba kusa me nga la fai ale mele o le Perofeta nga fa mai o uma lo kala fa mai o feta lai mai le atua le se me pa nga ya songi le se me ko kupu i ya songi fa penga asia lang foi o me uma lawe kongo kuspa ia me va ko ele ma fai se tasi on fai mai e kal kongo ile sufficiency of the Bible or the scripture petel ton ile laval tuspa ia a ko kal kongo foi e mo mia le lotu ia i Perofeta ya songi ka ingala pe le luanga Timothy 3:16 masani tato mai o tuspa ia o malava mai le nganga o le atua e a nga fo ia e a o ai e a o iai e fa tonu ai e fa poto e fo ile ami o tonu sa lo fe pos fu marfiku o le fa mo that's the purpose of my life ina ia ato ona le iai o le tangata o le atua ia saunia lava i ngaluenga le umalava o le upunga iai fe mai o le lava atu o toa ona le lei ona fa upenga ina mata pena ina tangata o le atua bo ngalu le lei umalava ngaluenga le lei umalava e mo mia fenga le fai ko le lotu laua ia e kuspa ia e fa upenga ina itato ta pena ina itato na ia o tato fai ia il finangalo o le atua lua le nga ari pastor ko foi mai si ko va ko fa ma o le mele Perofeta ki kana mo me kini pi ko nga mele sa we fa pia le langi te si fa ka usanga o skala ska ko na konga Perofeta la nga ai fa ka usanga la ya inga fo ile fa nga o le tala le fe atu o lava so se kale sia lava so fa la poputonga e fa vai mai ise faalinga po se Perofeta nga asikangaka e ese mai Perofeta ma ese mai tuspa ia that's not of God langa e kau faavai lunga o le upu ale tua ma mea la iai o e kusala markara kuspa ia pasta ile mea lava le i Perofeta lava ia ile tusi o e pelu lon mata pumua nga ele il fa pung fa per fa mo fa upo lua mai o le atua na feta lai mai ana mua yo tatu tama e ala mai i Perofeta sa lola ia fa mai na wa i mai i fainga ese fa upo lua o feta lai mai ate i tatu i nei ona aso ngatai e ala mai i le alo o le atua o le o tofia e ia e fai mea umalava mona tofia ma fa o fa upunga e longa lua o le mea nga le misi i pe on fa atu ele o fa meka la kuspa ia
ua ona saunua mai le atua. Le koe ese mea whape ngā a me kakao ngā le koe mga o mea e kākule mea le ole whai o le lotu ese le launga ese fo le whi au mai le atua. Ia uia o le whi au mai le atua o le launga ina o le fionga pa ia a le atua. Mea ngā e for sure rai ma le whi kauile mea lea o le whai mai ia o whai mai le atua o ke whai aku ia ke oi. E o kere ngā piuse i siwa e ngā le mea ngā. Ka ngā mea wanga le o le mea lea o le whai mai ia a whape ua o se kama o fia alu se keinge a sa whai mai. Tamaita o whai mai le atua o oi o lo tofi. Ia po se whai au o sa whai mai o le finge ngai o kawha o lo ko lua. Al finge whai ko lua. Koe ngā mea pe ngā e piska ngā kalangoa ma le atua. Which is ele o le mea ngā le mga o mia I. O me le mga o mia le pau al mere ni le local gaming o le afionga pa ia a le atua. O ina e tusa e ma le whaakulanga mai a le atua. Mai wa ai il fai upulawa ngā ele pelu lava ngā apastanga e upulawa mai o le atua o le whamerola ia na feta lai mai ana mua. O le upu maa losinga i ngā le whasa mo o le upu ngā nā. O le upu ngā ka o le longa nganga o upu o taimi. Mai loa nā longo inga o umang wheka lai mai le atua. Whai mai na feta lai mai le atua ngā whea ana mua. Whawhia i Perofeta. E o whai lai asongi whai mai o le upu wanga i whai upu e lua o le upu ua. O le upu whai o taimi. O le ar kemi la karangoa. I le o taimi nei por kemi lo mangai. O le taimi ua ke a fo. Mai ua feta lai mai le atua i tātou i asonei angatai. E ala i le alo le atua. So ua umang karangoa mai le atua i anga mua e ala i Perofeta. Kemi ngei i le lotu ua uma fu iona talanoa mai le atua. So a kula se sifea i le mea kaunga i. So e iai la wala le nido Perofekanga. No, asea. La ua umang karangoa mai le atua. E ua umang karangoa mai le atua. O whea la karangoa mai lang kuspa ia. A whia i loa la e le Perofetanga a le atua i le lotu e ke alu kuspa ia. La kumu i Perofekanga. La kumu i mea me finga ngano le. Ie. Makala mai kuinga. Yes. So if a whape o iese au ona le atua o ka whonga mai, if we go a little bit grammatical here, o le upunga whaonga i ngā le kuskala e peru mo fetalai mai o le upu e lengi o le laleo. So i la ngona ngā kusi e kuspa i le nganga creek ngā o le mūlai o le indicative means it's a statement of truth, it's a history o le mea moniang kupu ua umang fetalai mai le atua. The tense, o le past tense pe onga ele le nama le uanga le whasa amoa. I le creek it's called aorist tense means it's something ua umang kupu kua ngai. E uma ia ngā e le koe kupu. Means ua umang fetalai mai le atua e le koe whekalai whaalua mai le kua. Asea, ala e kakangi anga upu e o maltemi nei i tu tonu o lana fionga pa ia. So, koe fo ilo lai e love silpasta, do we need prophets today? No. Why? Ua uma o ngā fetalai mai le atua. I le lotu matangata o le atua. So, in that way, pasta, e le ai. Makua i le ko ia se me kos perfecta i fin ko kusara ke mingi i fin ngano lo ase si fa me ngai perfecta. Yes. Il ta uanga ma fu fau. Ni ma fau nga Talanoa le Uso. Ala me o lai ia tangata la ka o la tu tai tai. Po la tu I la tu lava o Perofeta. A ku mai loa ile canonization ala kuspa ia. Ele au, ele fetau. Ia, e kulanga langa, la ia la Perofeta, la ka o la ko Perofeta. But e tusa e male au te lenga, o le awa o mea tuspa ia. Sorry se mea, ele ai. Ele ai se Perofeta. Ole ko yeng Perofeta ngā le sa. Yes, why? Wa la wa iai. Tuspa ia. Ia tuspa ia. Le alo leo le ri. Yes, kalangoa mai ele atua, yes. Pero pa ia le ia maro pasto era ka sidi de ka ko I de vai nga de ele I mama o tu nei ale maliu se kasi fo eu fai loku o I loa
Lalo langi a. E kau sina fia ko inga le kau ne tamalo le perfecta le o TP Joshua e po. I think everyone knows him. O le ala le winga. O se perfecta la kamalo le pe. Kusai fo ila man be. Far from it. Far from it. I know some people personally. I know some people. Okay, loa kangaka e lango ia pe fatuatua foi matal tonu pe saporinga foi ia kamaloa lea. TP Joshua. Ia akusai ma meo kava ai. We don't need ele ma o mia ka ko ia is perfect ka faapea ele o ka perfect la ia le konkus ia o melia e maua ka ele malama ile fiong pa ia le tua. That's when I say au fakula kalanga, it sounds arrogant, but that's the truth. ele kaulva e ka kala le fe mai na feta lai mai le tua o aso nei ua feta lai mai le tua ele o kauka le va e ka i le meanga manisi mea o umang whaka kia ele atua ia le whaavai ia la ia Paulo. 1 Corinthians 3:11 ngai whaupunga whaapea whai mai kara akuspa ia pasta whai mai a wā ele mawhaia e se tasi o na tuu se isi whaavai i le ua uma o na tuuina o Iesu Keriso lea o le whaavai ngā o Iesu Keriso a vai foi la i le Efeso e lua whai upu e lua se fulu. Talk about the same thing. Le whamai kara Paulo i whamai o lo ua tina e i lunga o le whaavai o le au Apostolo a toa ma le au Perofeta o le maatu le manu o Keriso Iesu lava lea. So that's the foundation. A whapela o iei, o lesi menga whamai, o le build again, o le tense whangai ngai, it's every tense, means the truth is, the history is, the foundation is already been built. Wa umma o ngā whausia, ia le whaavai, o le whaavai, o Apostolo, ma Perofeta, mana o Paulo, a fia whaula sisi, whaua i lungo i. A whapela o iei ang Perofeta me Apostolo asongi, o le akara ngā, ele umar whaavai. La ka ngā lai whauar whaavai, contradict lola e male a inga markala, Paulo le whai i whai o umang whaavai, a fia whausisi, a fia build up on this foundation, which is o onga ma po kuskusinga po perfekanga a Perofeta ma o onga po kuskusinga a Apostolo o le maakulimangu o Iesu, the person of Christ. And even e alang whai kala lea a Paulo o ia Timo ia Korinito ele o ka ua ia Apostolo Perofeta. Ai whakoa kau ia Efeso. It's the same thing. Langa for the message of Perofeta, it's all point to Christ. Mai for Apostolo, their gospel was Christ. Mai lola ia le maakulimangu o Iesu. So ile ngaka ile atua liu tangata ia Iesu le winga langa ka la Paulo. O onga la a Perofeta whaakasi ma Apostolo, whaakasi ma Iesu o le whaavai nga, o le foundation nga, o le lotu. Me langa ele ka kongo ia o ise loko me lo keusiango. Alae ni lava ia Perofeta, alae ni lava ia apostles. Why? That means they haven't been fountain yet. La lava ele whaavai iwe. La lava ele whaavai. La la kan whai piut whaavai longo hinga. Whai me karapu a fia whausi si whaunga whaavai lea. Longo winga na a whaape o la ia yang Perofeta ma Apostolo songi. Ele o whaua la i whaavai lea. La kau whai ale la kou whaavai. Simply means that's not a church. That's not a church. Meanga whakwe ele alanga le ni de ka kong Perofeta ma Apostolo songi. Because we already have this. We already have the word of God. Ma complicated foi ma contradicta ele me le o le fai mai kalkongu ile sufficiency o kuspaia. Ala la ve fai la ko Perofeta. You cannot reconcile the two. Holding am ele mo ki ngoa po a ko kuspaia. Yes. Le ko ya ado fu fai do me kuspaia kusai formula fionga. O whaavai lea. O whaavai lea. Ma kul mangu lea.
O whawai lea, o mai whau ai runga whawai lea. Yes. E lea ia ate si whawai, o le whawai lea leo umang whai. O lea o Apostolo, ma le Perofeta, ma Iesu Keriso. E le se whawai, mo whawai au, mai whau ki ngore whare disi ku. Longa ran me whawai. O koe ngā mea whapenga. Ka mo mai whau ai runga whawai. It sounds funny, but that's really ole application ole mea le iai. Le o mga mai le tua le aka mulmule le loko. Le whaavai. E ala mai a Paulo, e ala mai kusipa ia. Ai o mai fo ia kangaka o ka ua o le lotu, o mai fo i mana ko whaavai. Nga le uska i lola ia kala le a Paulo mai. Ai ai se si e fia built. Ai se si e fia whau lunga le whaavai lea. O le wingal kala. Prophecy is done with. Apostleship ua uma. Asia, o le whaavai lea. Na mai vau kala a kuskala e pelu mai. Nga whekala i mai lea tua. E ala i Perofeta. O aso ngei. Koe a paraphrase ea. O aso ngei. E leo koe karangoa mai Perofeta. E leo koe yang Perofeta. E leo karangoa mai. I le alo o le tua. Le upu a le tua. O Iesu Keriso. A e leo fai mai fai. O lo o fai mai. Ua whetalai mai. Eris again. Dunga inga. O la lave. Ua umang, o lai e kon kuspa ia. Ua umana sau noa mai le tua. E le tua sau noa whaalua mai. O lai sau ngoa mai kongoran kuspa ia. Lai iai kemi ngei. A fia mga ola o le upo le tua. Anu kuspa ia. E mangai ala, kusala no winga. Se ka funga ka o perfecta kemi ngei. Ai, whai al finga ngalo le kusukungu. Lala ka, weka pe fa perfecta pe alanga ke whai le langa ke follow de mera fa me kuspai. La le ngalo karapa. So nga le peila o kamale o tipi Joshua. E a pe ni la launga ma o me kuspai la launga. E ka opera perfecta. Pe mo nga ti fit man me ka perfecta. In that sense, you're a prophet too. Why? Because o laula aunga o kuspai. But o Joshua la efesimo o lunga ko levola ia ile va aiga ka. They call him a man of God. When he say things, they say, "O fai mai ele tua." He even say, "O fai mai ele tua ia te au." So ele alula mea me ka kalangoa I. So pe kalangoa mai la kuspa ia. Which is on me kaunga ia. Ai ala markamanga. Eu ko nga me funga. O si mea a paso manko. O perfect fe anko. They so directive pinpoint. Ele ko nga me lua Africa kai kongo o farsave mai someone is here that need this and that. That's le ko nga de ka kukulia kwa. Wa le mele o fa ko ka de pe ala nga le piele se nga perfecta. Yes. Ale ka o vai ser perfecto pe la mele ka fa mangi. E le fa mai a me ska ka direct mai nga la o man ka o ile kwa. Mela nga ka o perfecto. Mela nga ko nga perfecta la nga. Lele kalie ka o e kusa man ka kuspa ia. Man tua e yaile si le pela la onga lea o le fe au fa perfectanga ale lotu. So I think when people say that o lo kalangoa I mea I le lumanai le theology le ka o le eschatology. So when we study eschatology o lo kako kalangoa I le sa vali po o le fe au po le message fa perfectanga ale lotu o le ale ngamia lo kako kalangoa I mea o le atutupu le lumanai fa kai ka inga faingo fira van mea pasta o le porkalame nga le loko ka iki a ma lua pai postari po le arka nga ka o vai el TV e fa casa e la porkalame ka o le sa vali po o le fe au fa perfectanga ale lotu. Ele o mai ala o li inga fa meo la kong perfecta. Ala kalangoa il fe au fa perfectanga ale loku. O ile fa ala kong kuspa ia. That's la fa meo fe au fa perfectanga. They're not prophets. The prophets are in the Bible. Study lola e kako o le fe au fa perfectanga lotu fe la kong kuspa ia. That's eschatology. O mea tupu anguli po mea tupu I lumanai. But none of them were prophets. Ele la kong perfecta. Ele va pe mai o mako perfecta. Ele la kong perfecta ie. E feo a ngai ve me o tausanga fo is a year of blessing. No more struggle. Your bank account will be this and that. Ya uia afa fengo fia ka unga me. That's fakemong. That's demonic. No way close I perfectanga ale loko. Pe o mereng ta ua ka kola unga ila sosa. Me vanga le
o le whai mai, someone, you live here, you have 2 children, pe whai mai, ava pes kraka 5, pe your husband will be this and that, he's a man of that. E le ingi mea whapea ngā o e La kongus koe vistoa uma mea ngā reidoa. Ma ia, ho mea mga reidoa la koe vistoa uma kua Ai umai a, la mau ua pulwhika, la mau kiwaka. Uma koe le angi mea ngā vistoa. Ngā koe ngā mea ngā, o le burden la, le tua, pe o manau sunga, manisi o whaiwhi au, e alofa i le upo le atua. O le burden la i, o kangaka o le atua. Whaasi se e ina, ia, ma le atua e anga fionga, ma anga le lotu. But we trust God will do something. E whai le atua se mea, e lawe ina ion tangata, mai ngai whainga kau whaawalea wapea. Ia, ok, pastor. Ia, ei whakulanga me kau ingo mea whapegi, le ngā ka fo i lao perfecta, a whapenga fo i la le belo aposkolo, aposkolo. O la sau ka ofi, a le Talanoa le Uso, i le fo i kulanga aposkolo. Pea fo i perfecta. O iai aposkolo fo i vai kai miu, peo aposkolo le sa, iai fo i vai kai miu. So i foi isu, kusa whamkala le mea leo whai la sunga le via whingi. Ko i kona. Anga got my back against the wall. O le reo ngā fo i mi pea no whet por karambe. E koe awea o ngar kuspa ia, o le hasa o ngar kuspa ia o whai mai ai. Ia o ngā wha mau ia wako ngai meo kako karangoa ngai kaimi. O YouTube ma. E o mafia kausanga. O maua ka whamkalanga e nunga i. A se la se kakara i. E whamasigo a kau e koe mea nea. Ia, e kua kuvoi. Fa foi le ngia fiafi po le ase. Pe o lesi motivation kele ngā, pa se o lesi driving force ngā, e ala inga whai le mea o le tati whai o le loa. One day, o le a whamsingo inga ka ua le tua. Whai ma le mau ki ngoa. E ongo misi si mea a le mea ngā e le misi o lea one day e whamsingo ina whamsingo ina tātou e le tua o le mea le pe o le mea ka ua e Paulu e le nga o Perofeta ka e Paulu whai mai o Apostolo ma Perofeta o le whaavai nongo inga a whapela o le o koe mga o mia Perofeta ongo o le whaavai whapea ngā whiunga le termina o mia inga Apostolo yaso nei pero on ver o la lava ia e kangaka o la ta o apostolo e ve nisi ta o te loa ma sani they are very good man of God but according i le la to ia la to va ar kuspa ia o la ka o la ko o apostolo a kusa o le upu ia apostolo o le transliteration nga mai le fa elengi o le upu o le apostolos o lona winga o le sent one, or the one who is sent, o le e awina atu. So, in that sense, e mawhai o ngā whapea, o aposkolo, so ke siangoa o le aposkolo, pe whapea, any evangelist, so se whai evangelia, puska kakalai, po se misio ngale, they are apostles. In that sense, o le o e awina atu. A wae lua ia winga o le upu e te tau o ngā whaatitau iai whakai ka ingala pe lau au apostolo a Jesu Christo, apostles of Christ, le koos fulma le lua. O apostolo whaavaenga, pauanga o apostolo lai ele me ka o le ofisa o le apostol. You have the office of apostles. O apostolo a Jesu i le winga, o le winga i o le upu apostolos the send one. But Christ's apostles e faisi ese o tangata nga kofia Jesu, leve me Jesu, o whaavai i kuspa i o whaavai nga o le ekalesia. Ele peongo vai atu fo il kakala il Perofeta. Ele whaapela o le alave whaavai. No, wa umang whaavai. Fea, ale konkuspa i o apostolo ma Perofeta o Jesu Christo o le maatulimani. Whaavai la nga a whaula kākou e whauai i lunga o le whaavai lea. Ia, o apostolo la ia e kau o apostolo a Jesu le kakau o ngā le whai mai si o la tō apostolo o le mawhauwhau lea mankua
o e koe ngā me whungare whapero whaku loku, a penga sau, whai loku I al whai loku, mantua al whai, o whoringa mai la ia, o qualification, ioi, o anga vaanga, o e ka oi aposkolo, le se mea whapenga I kara kuspa ia, o la ia anga vaa ia, o kuspa ia, whareka inga la pela o ngā luenga mua, ngā luenga mua whai upu e sfulma le whaa, ia, sufu whama, sfuma lima. Ia kala whapenga, I le mea ka o apostolo, le vevesi e ngei. Whai mai lola e kala kuspa ia, sfuma wha, whai mai, ua fina au pea I la tau nei umalava, ma le loto ngatasi. I le tatalo, ma le ai oi, a toa mawhawhine, ma Maria le tina o Yesu, a toa fo I mauna uso. Lan me re kam fai ia o kau I langa yeisi ka maloloa I o langa yeisi ka maloloa I o ke mina fai kala le fai suma lima mai o na po ia na tula I ai Peter I luma o le au so o le au fai o ingoa o e na iai pa ua toa se lau ma le toa lua se fulu se lau lua se fulu iska ngakalanga iai a fai mai fai upo e lua kasi upo lua tasi mai o le nei e te tau o na whaima moli mau whaatasi ma I tātou nei I lona toi tū o se tasi o ia tangata sa whewai ma I tātou I ona pō umalava a o whemali wai lea li o Yesu ma I tātou o I ngā loa la le kala ngoma I loa I qualification o ka ngaka I kaunga whai ma apostolo longo inga it's not anyone ele fa peso o sesiam whainga whai ma aposkolo. In the strict sense, o mea e kau aposkolo. So, o lesi me kaunga I loa e el Kirisiano e whakau I apostolo has to be 12. Not more than that. O lesi akimen le e o maingi mkangaka ke loa pea whaalongo I le tapo karampaso fa whela Timoteo, fa whela, o ngalai kau. Those are sent ones. They are not the foundation. Pela ile revelation lua kasi su fa ngai ta uai ma fa avai se fuluma le lua o la meanga those are the apostles 12 has to be 12 pe fa ka inga pe kala fa pe pasam let's say so la kapi liki full kolu kama ka kon malai mas full kolu a fa pela o mai nge fast full players le uma players ele mfenga fa pe okay langa ele me se fa le konse ka le la mai fast full le ele fa penga kai fo linga fa penga me le o apostles ia fa vai ai le kalesia has to be 12 fa fenga ngai lon me nga inga ua alu ese yuka o mai lo la uli e fa ngule I kala a pe ke le fa ile lua kasi ma le lua ongo o mo fai ka lua kasi look at 22 fa mai e afua mai le baptisonga a Ioane e o lava I le aso na aveina e ai o ia na ia te itatou la longa kala ke mi nga fio mai le pa ia rungo Yesu long baptisonga Ioane ke mi nga fai e perfeka ia va venga Yesu kolo plus years lenga ke mi fa sa kaulunga Yesu ke mi nga maliu a Yesu ke mi koe ku a Yesu ke mi nga ascended a Yesu nga koe a fio a Yesu o se karaka nga faima ma moli maul ke mi nga ele nga os fulu ka nga inga o vaku leve ka fai ko feme se laulo os fulu ka nga ia ke mi le ai le ka ka nga faima apostolo ele fa pela a fai ma witness then you fai lo ma apostolo o la me nga ia le nga only 12 has to be 12, not less or more. Nga lu ese lo yuka kosu kasi, mai peke ka kaunga fai se e sui ele official. O yuka. Nang fai lo, a mai fai kaka, e mai ko lua kaka nga au mai. O matatia mai Josefa. O nga lo nga ka mai nga ko lua umale nga eyewitness nga mingo vakasi mai Yesu nga moli maul sa fa sa kaulu ka ngumia mal ko e ku mal ko ya fiwa. A fai le ele filfilinga, ele pikia o male lua. Nga piki anga kasi o la aka has to be 12 has to be 12 yoi entado ai kawanga sia yoi e kawanga sfulu lua a fa pela Yesu ma fai ma apostolo ya songi sorry wa kumu ma vango la wa ko sfulu lua a ko ale le lua fe ka sanka wai ele ko mga mia la si a yengi se fia apostolo you don't have an office
Pero si me ngai ka whamai ngā sa whewa i mai Yesu. Ioi. Sa ngā rulu e mai Yesu. Yes. Longo winga o matatia mai o se whangai ai o ke mi a koa lea. A ngā laku Yesu pikirang sfulua. Ele ila vea ai. Alasa ia. Alu ese rola ia lea o yuka. Piki mai si lua. Fili nga faile vili kusa mai whakai mai angpa ia. Ai alu ule ele whaasingo ia matatia. Longo winga la kau mei ngā ko akasi langa need. Asia langa it has to be 12. Sfulu lua la ngā. Foundation ngā le loko. Whaavai ngā le. Iyo. Ele whaapela e pule aka kou ia. Kusa lau aposkolo la le e ngei. Pasta kusa marka kusa pa ia. E mwhainga o whaapea, they are like Timothy. They are like Titus. They are sent ones. Not the authority, not the foundation of the church. Ele o ngi aposkolo whaavai, ele ngi aposkolo kusa mai o ange ma tai o mala kou. Far from it. Ma kua ma maua. O qualification la ngā o le meka o le apostolo. E kaulavang o nga sfulu lua le kaunga o vahu. E tau ona o skangakanga nga kusi lima ya Yesu. Man kua vela uli e sfulu lua le. Nga sawa Yesu. Fa sing vala au fa pikoa Yesu vanga ngai la matatia langa la wa fio Yesu le la fa la ia le la wala le wa fa mai isi fa fio la ia o vele ngol komano o le ngol ka o ia fa la Paulo alanga fa ka Yesu Paulo nga vala au fa pikova a Yesu ya Paulo ele ope nga le sa wel me pe o la su kolo ia Paulo iyo ora se ava ele i o le fa alinga lo fa ko fa lo ka su fa sa kaunga fu kolo ni ma ala ia ma efia sfulua fo linga mai ava pe ola ia ingoa ia le wole yuka mo ki ngoa Paulo la ko sfulua nangol sfulua fa ko skamakia ongol ma fonga pe kelu o le kango ku ia ka ua reasoning onga re fa pe mes ful kolu ma ala o is full lua longo inga fo linga mai ongo matia it has to be 12 nga va ko lo uli skamakia al mele o le feka lai sa o mai o le tua ma fa singo mele lima le ele su kasile Paulo was the only one nga pe nga inga ua fio Yesu le langi nga la ngonga Yesu fa me kala o inga la ngonga Paulo me kala Paulo le li o tengo le menga there was conversation verbally la nga la ngonga Paulo fa me Yesu o ai tu o le menga ke o ai tu ele fa pe nga la ia matatia o ma kofi le udi ia la ile vili o inga la va pe bo il est full I didn't think like that lo en fo mai ki ngona Paulo could be Paulo onga o last kasi o plus makia o ma isa kalong fu kolu ile Paulo ala fe me kala ala revelation is full lua no inga it has to be 12 o Paulo po makia la I think I'm leaning towards Paulo why langa fa alongo o fai mai ia Yesu o fai o ma apostolo ono ese yo le si menga e kaunga onga ia o ele ability fai ia va venga o fa ku pasta apostolo fai va venga ngi nei ma se va venga o fa ma on yesa ia ka ko ai vo is kamo peni hi interview o ka ve mai I don't know they say they were well le mo ki ngoa kaunga ia o le malosi ko nga me vongale sa wale pela fa malo lo ki ke o ka ko malo lo ke minga e la kwale oki fa ku le oki e le ingi fa nga prayer meeting mangi e le ingi fa nga fe e man ka ngong fa ili ia ke ele oki le ngale la ko o le apostolo fa malo lo pe fa ku elengi so afapela o menga nga ya then you an apostle again the number o official hukum
It's already been already truffle already. Mai o apaskoro mai se fulu le I sundua le whamakala me kuspai. Even Yes. Paulo. Yes. E le mawhainka ko alo a Paulo o le iei le. Ioi. Nanga lai makilkila le whelo inga a Paulo mai Yesu. Le mea kupu a Yes. le whamakala me kuspai. Yes. E whinga ka kena subscribe wa me kia au. O ngai ora apaskoro. Au fiu so ko kuspai. Ihe leo i se wha maunga. Se kau mea I loa ai e sao se apaskoro. Wangai. E koe fo ia ka kou wha mai. Lamar kuspai. Ia ora la me ka koe. Ia ai o le kuranga kau kiki lo koe fo. Ia malo. Leo kau. Leo fo I kuranga o apaskoro. O apaskoro a ia e whai officer lai e ai le quality lea lai ka ua e le kuspa ia e sfulu lua. A lau a koa. Ongo inga la e sisi apaskoro e fia whaisanga officer. Ia e se la le me na lau a koa sfulu lua has to be 12. Pe on kakarango a ia matitia ma O leo I lau a koa le sfulu lua. Longa la le wingo le. Lo tau fi. Pasta le. Talanoa le Uso le neia fiafi. O le mta upura le tu iaia lan Perofeta mani Apostolo. Ia so nei. So o le ko iaia. Sa le apas. E kusai ma mea ia kake vae koe kuspa ia. O kere I lopo le asis whamkalanga e whai e whapea I o lai ni da kako. The foundation is there. The word is there. The number is there already. O lai longa ka number wa akordes fulua. Ua umanga sa ngua maile atua. O le whaavae la ua umanga leit. Ele koe mga o mia la. So, meanga e whaia koe pasa so se kale sia lava e whaavae I se whaalinga. A se perofeka, po se perofekanga, a se aposkolo, po se manatu, po se whaalinga, po se miki, po se manatu, se ese markuspa ia. Ele o se e kale sia ale atua. Pero whea o upunge kake popole e whai onga e sound arrogant. E sound whamawalunga. But we like we judge. But we cannot deny the truth. La elem fing fa pili le mangwa for pako le fangi. La yai, it's there. That's the biggest elephant in the room. O onga ia kuspa ia elem feka konga around night. So o le kale sia la le ia la ko aposkolo ma la ko perfeka. O aposkolo anga ma perfeka nga ia. Ale ngā lava ia e kale sia. Ka ke bispektea whanga le tain. Ai leongi aposkolo mangi perfeka ale atua e kusa ma whasingo mai ar kuspa ia. So, o TP Joshua la, pe ngai whai mai. Mamaua. Ele se perfeka ale atua TP Joshua. Ele se perfeka ale atua Joseph Samika. Ele se perfeka ale atua Ellen White. Ele se perfeka ale atua ia ka mahalonga William Branham. Penny Hinn, ke leong perfekanga. Still, ele se perfeka ale atua. O kulanga kau aposkolo. Ia, ele se aposkolo ia lukau. Kamo whai. Lo akos fulua. Ele se aposkolo ia laulinga isi. Ale au mea huli ale whaile mele. Pe whafunga mai esta si ka pokarampasa anga ngei anga ukango whai ko resi komen nga I whaalinga verisi mea ulinga. O le lopo kara skeke po fea. Lai whai, akwa ko kele nei o tatu tangata. Le ai ma se mea e ola se anga. Nga o whaalinga manga makule inga o anga vainga mei o vai word of anointing o wa ea. That's demonic. That's the only word comes to mind. Au whaierenga I mea e mawea e iei kako le ale fia ai. But that's all right. That's all right. No one can come and tell us this and that. It's right there in the Bible. E ling perfeka ka nga. E lingi aposkolo ka nga. O lukau, o la kamanga, kakale apostolo a fire o eva.
Paulo Aposetolo whaia reu kei roa ngosakang. O kakanga le ala inga o uma ia. I mean ngoka ngaka o le nganga nga le ala inga nga o uma ka whaia. O le nganga nga o ki apolo. So how whawhenga reconciling i ngi mea. So mea nga e aonga mata ala i le lotu ia songi. O ia pa ui. Pa ui a kakungi e launga ina ma o inga i kuspa ia. Pea me vanga le e silia kule ingo sia o e ma le ingia o i lolo mau le upo le tua. Ma le wha maoni. Ngai lo femilo kai compromise le upo le tua. Ma tolerate ia me kukupu. Ai le orfina ngalo i le tua. Awangi fo ni ngalo pia ngai sa ngopas. One day, okay, pasta savea. O au mea nga whai. Same thing. Wha kasilam perfecta ma po skolo ia. Pasta, wha uma kwaro sin muli ia. Wha whewhela te katufunga le loto i whali. Eisi kai mifunga le ke ua whapea mai. Ia o reanga o kele funga le whaifi au. Ia o me whapenga hunga le au. Whapea ke o skuranga funga le ua kele whaifi au. Whapea nuna ia ka mo whai. Whai ngisi perfecta. Whai ngisi aposkolo le grace recipient. Kaka whapea ia la kau fili pe ngisi aposkolo au. E ona tupu se bea whapea nei. Tu tono le tatunga le. Pea ke ua. Ola ma ko kele. Ia ngai whapea ia wapo e whaka mawharenga o la runga kaimi ia. Ai ma whaurula ia la whailangi aposkolo ma. E ongo i kako ngā ruenga skuranga whapea. Over my dead body. I never thought of anything like that. Far from it. Ia ua le menga le ka whea ko. Yes. Ia kau hanga mai o la poskoro pia te perfecta. E whangare ke ua ngā kere ngā isi ke ua mai. Yes. Le whiwhi hai. Ia ma pe o sori a paula le loko. Ale dei pele o pe on whaia. Kua ngā por kalame ngi. Kusa pe ke o sifurun kak whaiwhea. Ngai maa ngai ia. Alanga kau kere koe whawai, la wai whawai. La wai ia aposkolo, kako aposkolo le ke mingai. O Paulo ma, o Paulo ma, ma Ioane ma James ma Andrew ma Peter, kako aposkolo ma. So as the prophets, o la va, skoingo Isaia ma Elia ma Elsaia ma Mikaio ma Kangelu, ma Mose whai ma ka perfecta. Ka perfecta nga. Lava Paulo nga. Lava ia Paulo. Ubani o langa o kako aposkolo ia Paulo. Ia wasu kono kusi nga aposkolo ia o lava. Ia fufu ia eu fui ai mari na aposkolo. Ia o la unga va ai e tu sai ma se tama i mala i titiu a lo fai le tu al tatu e kalesi e kusema mele ko i lava ma ko e kuspa ia ko i lava e le tu mo miele kalesi le tu ni apostolo mani perfecta fa peio perfecta le con kuspa ia ma apostolo con kuspa ia aisia lang fu o le wa ia na mai o atu o na le fa penga ina ita to masaunia il tanga tole atua mo nga luenga lelei lua umon fa tatia me fa vai o aposkolo perfecta Yesu o matul man mai Paulo fa welunga nga o le si me o umon fitala mai le tua uma fikala mai perfecta foi nga fikala mai ngala ilealo o le mea ka koe fai o le va ai po a me nga fikala mai le tua fe mo ko lang krispa ia o tulanga ko nga ia ko sala o le fai unga le bea pea ko sawa le kuranga e Talanoa le Uso o le whekau alo amen o anga whekau lo kuspa ia that's a conclusion o ngā uma ke o le whinga ngalo yes mera whinga ngalo le tua e tau na whai le kāresia ia me se whende o langa whapa ia ingoraka yes ai le koe ma whai ma saus kaka whapea mai o karango mai ne kua e ao lava in tako whai kauma tatalo ia mo whai tau tu spai pe kulanga le kaunga iai he maanga ia se kala po se la unga vunga e whai mai lo but when God told me this and that and I say God is
Well, that's wala vanga ke loa ai. Leanga ingala wanga i. Ya, ai o kulanga ka ngai pas ya afa pe foi. Ti fa kala le is coming ke se fa kala. Ya ona o le tulanga o masangi tatu il fa na o le tua ya onga elengi mata upu talianga o fiengi me o Talanoa. Ya, fa yo fa roi nga lo ma ko le ke wa we si ko ngole ki ki ka upu le wa. Yes, te we se fina ngalo wa so akia po wa lu ina ya po wa fa ina mfamanu alia ya ole elise ele ambish ele purpose nga ta that's not our target ole fati nga ise fina ngalo ya po se manatu fo ole no ta inga e kusema so ma wa foi vai inga al Talanoa le Uso ya tatu loa le leima manino ya la fion pa ya le tu matatu e tusa o lona faasino mai ua ele kala foi ele se uska ele ova uska o meo le laku pasi me le upo le tua aua alua ia that's ele le uska inga ele kaunga le uska o le fai exactly e tusa e ma le fatonunga ia le awa o mai la le upo le tua ia e sa o lau sa noanga o le mea lava lea pe o le aunga lea o le Talanoa le Uso ia koe a mai a kuspa ia let's preach this word, let's teach this word. Lai prophecies, lai teachings are prophets and apostles and Jesus Christ in need lotu yasone. Ele mga umia ing yo manatu masofi na ngalo fa Perofetanga fa Apostolo lawa ia fa vai o mansaunia. Ele tua ala ilana tuspa ia. Ia skoi fa pa ia kula pasta. Ya meso tato uso ya manipa anga fuera mfeona mo ne ya una ya le tulangana yai ya male humility at star why ya mal falo alo star why ya le tu le ne ya fiaf ya maro fanta maro mesili na u o folo sa nganga kulanga be ya la le ko so fam kalanga le kulanga le wa fa pa ifo di mamalu mane fa no fo ka ko paanga ma wo ia nang fo idea le au fenga venga le tu lang fa pene ia ale ko sidia las fam karanga pa le me ia o le ta ua por kalame tu fa ia mata tu no ai ia fa manu ia le tu penga vela sunga ngan mane ta pen pen fo de ia ia la nim ta opposino fenta fo sa Talanoa de ia ia to nu la te mo fu di manatu pe a fili mai ni sia pa fo longa dua fa mo yo i lau au ka malo singa o lo plasa ko ka lo po falan ke le lo ke me ule a fa inga po a ya u sa malo sida sa ungi kama ya nga malo sida ku ya ka kongu la le conosci si ko fa po ne ai pasta yo nga stai ele matule nei manoa ia talitonu le manatu ia ole fa uma ile tatu por kalami mo le nei afiafi fa manuia tele le tua ilo no loto ia la fu isi upo le nei afiafi ia tatu avele le vi inga ia tua tu mau e pelo na vi inga mo fie ia ole fa moena ia pole fa nga tatu po kalame Talanoa le Uso ile nei afiafi soifua ma ia manuia